The All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSA-STA convened a general meeting at the district headquarters in Nongstoin, West Khasi Hills District, and was attended by Association's President Peter Thirnyang, General Secretary W. Lapang and other members of the Central Executive Committee. Addressing the Assembly, Peter Thirnyang clarified that Education Minister Rakam A. Sangma's recent announcement of 600 teaching vacancies statewide does not extend specifically to SSA teachers but is open to new applicants for general teaching roles in government schools. He further noted that the age limit extension to 45 years will have limited benefit for current SSA teachers, as many are already above 40 years and have not completed the Meghalaya Teachers Eligibility Test or MTET. Mentai kasni la syong ka general meeting juga district West Khasi Hills. Di hakaba lawan yeshimenta bakinong dalam juga central body Shillong. Di hakadi kasni lawan ban ai ke Japan Shai ki paranikai hadian baki paranikai ki la don ke jing smuklumar hakabadi ki babut issue. Di hakadi ke jing yalang ke jungi ke bangirale menta kasni hang di po noston ngin sa lej ban yakendo ki paranikai haman la kawai pakawai ke district. Sedang nakadi ke district nang tapak di Sasha Eastern West Khasi Hills nang tayo Sharif Hoy, Giant Hills, bat kum juro siya po Garo Hills. Di kaway ka ba kung saan haka ni ka por ka ba niya siyong perkan? Ni ko amat pensyay siya kiparin kay bar ko haka ba di bat kajing penmi lami kajing pensnon nakaliya ko Education Minister Rakam Sangma haka ba di kajing pelaj ya ki reels pa li ki pos ki ba thamai haka ba haka di kisni idang syukran ni kata idang pelaj kebuan. Ti hajing siya ketika Andrews Pak Teliki Pos kamdon jingadai AAM bat kataka regularization lani kajing penbit biang naka bertakin hikai. Ndrai kadai tang kaput jong kasukar kumno ba kan ailat ya ki ino hikai SSA ro ba kini shimenta kitu ki ba don ni ka MTET ka joki lada kiyo bandrung haga ni ka kam ka patmai balalai po ki government schools ti kanamang kaduna susu ya kajing don kini hikai SSA. Ti nang tapat ini sakawai kadai ka age relaxation lani ka jing penjalan ya ka senem tungkam tungjam. Kani ro kadai tang na kabanta jing kini ka SE hado sau po san senem. Nrai ha ka jing pet ka jumi kalong kani ka jing penjalan senem kamta terekam ini kini ka SSE. Namar ba ladangi apply siya kini post kita mai ke malong mentan ba kibopon kini ka kibala poi siya ka sapo siya jong mentan kibatan tika kanu ka kibatan tika sedikit empet. Di hajing siya kasukar la negara wa ban yarat kini KSA bakin yo ban apply siya kini post ke temai kalau ada ban ai shua ni conduct shua ya ke MTET exams ke kenang ba kini kai kibal ahe kasnem kini yo ban ya shimenta ro ban apply ya kini post ke temai ke ba kasata kala pensno kala mana okay. Benrap ru ha kabide bat ka kibon hajin kai SSA nomor ba marsen pemena ka sarkar ya kajing relax ka sarkar ya kata ka sausan snem kibon kini kai SSA jungi kiting ha kabide bat kajing dukam jungi ta kibon sausan snem sejrong ndrai kum bakal mentang pa ban itu ipi bengdi ban suku bakala kajing relax ka sarkar ya sausan snem kedetang nama ta kibon apply fresh syaka government post om ya ki non kai existing SSA kinong kai hi berdoa po SSA hi nginang ya ini kumpulan kai SSA hi but tak onda kalau wanda wipat nakaliang government ya kata ngin se keren dari kumpulong menta kajing penbena ya kata ka sausan stem keditang nak bentaban apply ya ka government post ka fresh government post ngilap no nak bertaki pranong kai gitu om nak berkata ya ka service ke jungi kum ki mangiladon kum mangilan kai hagi ni kesi bamenta